Kinembe ni utarimo kubera afite ikindi kibazo cyatumye ataza gukora imyitozo gusa aba bahari niho agomba kugaragaramo umukinnyi w'uku kwezi kwa kabiri witwaye neza. So bana bakinnyi bose simubemera, Kwizera Olivier simumwemera, simumwemera, Abedi simumwemera. Ya uratekereza ari rero waba watsindiye igihembo cy'ukwezi kwa kabiri. Kabiri yitwa Gishweka Kwizera. Rero bitere imbaraga bagana ijuru ukwezi gutaha n'abandi bagenzi babo kugira nabo bazagitwara, niko bigenda kuko bose ntabwo batsinda. Kandi nongere mbibutse ko hazabaho gutanga igihembo cy'umufana cy'umukinnyi w'umwaka kuri end of season. Mu gihe shampiyona y'u Rwanda iri kugenda irushaho gukomera uko imikino igenda ishira, umunyezamu wa Rayon Sport Kwizera Olivier yongeye kugaragaza ko ari umwe mu bakinnyi bakomeye muri iyi kipe muri iki gihe. Uyu munyezamu wamaze igihe ari ku rwego rwo hejuru yegukanye igihembo nanone cy'umukinnyi mwiza wa Rayon Sport mu kwezi kwa kabiri. Igihembo gitangwa n'uruganda rwa Skol Brewery rusanzwe rutera inkunga iyi kipe ikunzwe cyane mu Rwanda. Iki gihembo nicyaje gutungurana kuko Kwizera Olivier yagaragaje ubuhanga bukomeye mu mikino Rayon Sport yakinnye muri uku kwezi, aho yafashije ikipe kudatsindwa umukino n'umwe. Mu mikino 5 Rayon Sport yakinnye muri Gashyantare, Kwizera yagaragaje ko ari umukinnyi wizewe cyane. Yakinnye imikino 5 yose yinjijwe ibitego 3 gusa, mu mikino 2 ntago yigeze yinjijwe igitego na kimwe. Ibi byatumye Rayon Sport igira umusaruro mwiza ndetse muri uku kwezi kose yatsinzwe imikino 3 yonyine, inganya 2, nta mukino n'umwe yigeze atsindwa. Iyi mibare igaragaza neza ko umuzamu yabaye inkingi ikomeye mu bwugarizi bw'iyi kipe. Kwizera Olivier ntiyari wenyine muri iri rushanwa, hari abandi babiri bari bahanganye bari bafatanyije guhatanira kino gihembo, harimo uwo bita Ramazani Chimanga, uyu nguyu akaba ari myugariro ukomeye wa Rayon Sport. Hari kandi Abedi Bigirimana, umukinnyi wo hagati ufashe iyi kipe guhuza umukino. Ariko kandi nyuma yo gusesengura imikino yose yabaye muri uku kwezi, hatoye Kwizera Olivier nk'uwitwaye neza kurusha abandi. Igihembo cye yagishyikirijwe n'umutoza wa Rayon Sport Bruno Ferry, ni mu muhango woroshye wabaye imbere y'abakinnyi bagenzi be. No mu bagore kandi si mu ikipe y'abagabo gusa hatanzwe ibi bihembo, no muri Rayon Sport Women Football Club igihembo cy'umukinnyi mwiza cyegukanywe na Ihirwe Regine ukina ku ruhande rw'ibumoso mu bwugarizi. Mu mikino 4 yakinnye muri Gashyantare yatsinzemo igitego kimwe, atanga imipira 3 yavuyemo ibitego. Ibi byatumye atorwa nk'umukinnyi witwaye neza kurusha abandi. Ihirwe Regine yarahanganye kandi na Uwihirwe Josiane, Umutoni Raissa, ariko kandi niwe wegukanye iki gihembo. Niwe waje kwigarurira imitima y'abamutora bituma bamutora. Buri mukinnyi wegukanye igihembo ahabwa ibihumbi 100 ndetse n'icyubahiro cyo kuba umukinnyi mwiza w'ukwezi muri Rayon Sport. Ni igikorwa gikomeje gushimangira ubufatanye buri hagati ya Rayon Sport n'uruganda rwa Skol Brewery, rukomeje gushimangiza ndetse no kwishimira abakinnyi ba Rayon Sport, rugakomeza kubashishikariza ndetse no gukora cyane. Abafana ba Rayon Sport bishimiye ko iki gihembo cyahawe Kwizera Olivier. Bamwe bavuga ko uyu munyezamu ari umwe mu bakinnyi bakomeje gukiza ikipe ibihe bikomeye, cyane cyane mu mikino igoye bari biteze gutsindwa. Hari n'abavuga kandi ko mu gihe yakomeza kuri uru rwego ashobora kuzaba umwe mu bazamu beza bo mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2026. Ikibazo benshi bakomeze kwibaza ni kimwe: ese Kwizera Olivier azakomeza iyi mihigo mu mezi ari imbere? Rayon Sport iri mu makipe ahataniye igikombe cya shampiyona, kandi umusaruro w'abakinnyi nka Kwizera Olivier ushobora kuzagira uruhare rukomeye mu guhatanira igikombe. Naramuka akomeje gukina kuri uru rwego, birashoboka ko azakomeza kuba umwe mu bakinnyi b'ingenzi muri Rayon Sport, ikazashingirwaho muri uyu mwaka w'imikino.
niba Rayon Sports izakomeza kugira umuzamu mwiza nk'uyu nguyu, byaba ari byiza cyane muri iyi kipe ikomeje kugorwa no gukina imikino ikomeye. Yaba azakomeza kuba umuzamu w'umuhanga se? Ese azakomeza kwitwara neza nk'uko yitwara? Igihe kizabisobanura. Ariko hagati aho hari umwanya hasi hano wagenewe comment. Duhurire muri comment umbwire igitekerezo cyawe.